E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma gameplay de Red Dead Redemption 2. Peço para mais uma vez, quem estiver chegando, deixe um like, não vai custar nada. Participe da comunidade do Discord, participe aí da Twitch. E hoje galera, nós vamos continuar aqui as aventuras de Arthur Morgan. A última parte, pelo que eu lembre, a gente... já faz alguns dias. A última parte, a gente tava fazendo algumas missões no modo história. Fazendo algumas missões no modo história. A gente matou o, o Cornwall. A gente fez umas missões, eu acho que em Ennisburg, com o Dutch e o Micah, eu lembrei agora. E a gente, eu fiz aquelas missões do Lefitio Cruz Cornwall. Foi um grande evento, a gente eliminou ele. E a gente conheceu a tribo do Águia Voando, que tá tendo um problema com o exército. Da sua tribo Waipiti. A gente tem que encontrar o ancião pra tirar o. Pra livrar de forma indireta o Dutch acabou se envolvendo nessa guerra civil da questão dos índios. E temos duas missões para fazer, dar prosseguimento. Ou dar cabo e fim no. Como que eu posso falar? Na questão do Tlisco lá, o como é o Tlisco, em Saint-Denis, né, numa das missões de Saint-Denis. Ou então a gente pode conhecer a tribo Wapiti na região e conhecer mais a fundo a história dos índios. E eu vou escolher uma dessas missões. Mas antes disso, vou fazer algumas missões secundárias. Deixa eu carregar aqui. Estamos com o Arthur. Charles? Arthur? Miserable around here, ain't it? Sure is. Why are you acting like this? Ó, o John. I thought we had to stick together. Oh, I am. We are. Loyalty. It's you. Me. You saved me once. More than once. I've saved you. And now, I'm stick. Estão conversando, Xavier e o John. these people ain't your family. Who are they? Oh, you know what? You're an arrogant son of a bitch, John. No. I won't let my child die because of Dutch. I can't. I love Dutch. But this is getting crazy. You know it. Get your head straight, John. Xavier. Howdy. Hey, John. Any news? Nothing you don't already know. Okay, well, keep me posted. I suppose. Vamos aos trabalhos. Can I talk to you a second? Sure. I'm just so worried about Karen Arthur. Why? You know why. She's gonna kill herself when she hits the liquor. Sure, but I guess that's her choice.
I'll try speaking with her. Thanks, Arthur. I'll try to. But we both know it won't work. A Kari tá se matando na bebida, né? Ah, o águia voando. Foi o filho dele, né? Yep. What? Hi there. Hey. Vamos cobrar mais algumas das dívidas com o Leopold. Easy. Hey there. Load up. Ah, tem mais uma dessas missões, né? Missões de extorsão, né? Estamos em Ennisburg. Why are you doing this? What's with you, eh? All right there. You got any business? Segunda guarda. I'm looking for an Arthur Londonderry. I was told he works here. Londonderry. Londonderry. I want to speak to the foreman. He's down in the pit. Ah, tá dentro da mina. Excuse me, partner. Hey there. Partner. Hi there.
tô dentro da mina. Hey there, partner. Mister? Mister. Hi there, mister. Howdy, fellas. Hello there. Hey, partner. Hello. You, mister, excuse me. Hello. Hello there. Hello. Tá aqui dentro. Aí, galera. Ai, ai. Vamos lá. Mister? Nossa, é uma ponte. Tá escrito aqui. Aqui é a saída da mina. Hey, mister. Hello, mister. You must like living here. Really? Hum. Arthur London there. Senhor capataz, Arthur Drone. Sorry, feller, but you're too late. Também amigo, mas você tá Arthur's atrasado. dead. O Arthur morreu. Man's dead. What's wrong with you? Oh boy, you can't exactly beat it out of him now, can you? Ele morreu, esse cara. You might get something off his widow just across from Butcher's Creek, but I'd hurry. You ain't gonna be the only one knocking. You ought to be ashamed Caramba, of o cara yourself. morreu. I ain't the godforsaken money lender. Um agiota desamado. Hum. Get out of here. Onde que é a saída? Então, é mineiro chamado Arthur Londonderry. O mesmo primeiro nome do Arthur. Morreu. Hey there, partner.
partner. It's all good. Calm down. Ah, a mina tem duas entradas. Senhora Londonderry. Easy. Whoa. Gonna pack all your stuff, Angel? I wanna go. It'll be an adventure. I don't want an adventure. I want my dad. É a senhora Londonderry, né? Brave, sweet Angel. Be brave. Fine. Mrs. Londonderry. Senhora Londonderry. I know. Eu sei, Sorry for it. lamento por isso. Ah, não. It's just... We lent Arthur some money, you see, and... Ah, por Arthur, So, entende? You son of a bitch. What do you want now? Nossa, You want my boy's shoes? You want the food out of our bellies, what little there is? You want me to lie down for you? No, no. Arthur gave No. everything to pay your bills. nossa, cara. Everything. Tudo. Ah, And now that some fellas are coming to take the house. There ain't Que nothing tristeza. left, mister. I just wanted to só say the day queria dizer que a dívida tá cancelada e take this. fica com Don't isso. bring your husband Não, back, guarda aí, I porque know. sei que não vai trazer You seu need marido de money novo. and I don't. Mas você precisa de dinheiro e eu não. Oh, you're a Olha, good man. você é um bom I homem. just wish he'd done it before he worked himself into the grave. Feito isso antes que se matasse. Então. Ah, But you know, maybe you and your friend that lent him the money could do things differently. Like, not threatening pois me. de outro jeito, como não ameaçar um homem. Excuse me. I'm sorry, man. Sinto muito, senhora. Really am. Sinto muito. Vai até Leopold Strauss para confrontar o Leopold Strauss. O Arthur vai lá agora, vamos expulsar ele do acampamento. Estamos em...
Easy. Whoa, back. Whoa, Hi, Charles. Hi. Reverend. Arthur, hello. Vamos confrontar o Leopoldo Strauss. Hey. Ei, How did you get on, Mr. Morgan? Just dandy. muito bem. Muito. Você é o primeiro a sair embora. Levanta. Get up! What is wrong? Nothing's wrong. Nothing at all. What are you doing? Something I should have done a long time ago. Get you Não, back. tá. Is this it? I don't understand. I ain't gonna kill you, though I probably should. You disgust me. And you shame Você me us. enoja. If we Você can não be tem ashamed vergonha. any more than we already are. That should do. Go! Isso deve servir pra ir embora. I don't Show, understand. show. What are you doing? Go and get a job! You know, they say the sick delude themselves. I was your friend. You and me, we ain't decent. But those folk, they Mas was. aquelas pessoas, eles eram. Take Agora that, toma. Pega aí. take that, and get Pega aí e lost! some daqui, Leopoldo Strauss. I'm Leaving. Embora. O acampamento cada vez mais está se desmoralizando. Oh, hi, Arthur. Karen, You don't look so good. how are you doing? I am fantastic. Uh-huh. Hey there. Hey, What's your Karen. problem, brother? Karen. Problem. Arthur? No, you got a problem. Look at how you're acting. Haven't received anything from you in a while, Mr. Morgan. All right. Use your brain. Can't wait to taste this. Use my brain. Many thanks. Oh, you are right. You want to take it early? You're making a dumb choice, man. I made no choices. Hello, Arthur. O acampamento tá meio dividido, né? You all right? Vamos pra completar com as missões do prefeito em San Denis. Are you all right? Strauss is gone. It was time. Okay. Guess I'll leave you to it then. Hi, Bill. Hi, Hey there. Arthur. Hi, Arthur. You're too dumb to understand what's going on, ain't you? You best watch your mouth. Sorry. Just feel like I need to shake things up around here. Well, this ain't really the time. I tried to explain, Why are you being an asshole? but it ain't even worth it. This ain't funny now. Goddamn fool.
Vamos lá. Time to go, boy. Vamos fazer aquela missão do prefeito lá. Ai, ai. Vamos completar essa missão daqui do prefeito lá. Out of the way! Legal, já tá anoitecendo aqui. Ó. It'll take more than that, boy.
to you, is it? Sorry, mister. I think you got me mixed up with someone. No, no. I never forget a face. Never. Enjoy spending your blood money. I tell you what. Those people got what was coming to them. Now get before I decide you got something coming too. You devil! You get away! O NPC me reconheceu lá de baixo, por favor. Vamos fazer uma missão aqui com o prefeito. Vamos ver o que temos aqui, o prefeito quer. Henry Lemieux, né? Oh, Arthur, it's you. Come in. Where's what's his name? Henry. Jean-Marc, no, he's a no. little history on it. Jean-Marc, ele está... I'm worried História. that he's going to open his mouth and say things Sei that que ele aren't abriu o true to bico those e diga as vulgar coisas que não são Puritans at verdade. the newspaper. Ah, Perhaps true, but not the whole truth. ah, Look at these beautiful veja books. esses belos livros. This is magnificent. We'll bring this city back to life if it kills me, and it probably shall. Yes. I have 2 copies of this book. This is an old field guide. Might be of some interest to you, maybe not. But please have it. It's Yeah. worth quite a bit. Thank you. My pleasure. Thank you. Listen, Mr. Arthur. I'm sorry to ask this of you. You've done so I'm much. sorry. But For what? Jean-Marc. I'm afraid he's going to Jean-Marc. open his mouth and say things. How do you mean? Saying nasty things about the work that we have done together, for example. Is that my business? Oh, no. No. Of course not. He also found out some unsettling news about you. It's all scurrilous lies, of course. But What sort of news? Que tipo de coisa? I do not talk about idle gossip. Please, I'm a public servant, and we are friends. Where do I find him? Well, he does live Onde encontro ele? on Rue de Zacharie. Jean-Marc, né? It is accurate. Thank you, Arthur. Uhum. Fazenda Campo e Falcoria, por George Dovro. Ah, quem quiser ler isso aqui, né? Quem quiser pausar o vídeo, ler aí. Aí, galera. Tem que cuidar do Jean-Marc, então.
Eu lembro da adaga do vampiro. Tem guardas aqui. Stupor. Mark. Why you wanna go and say those awful things about me, buddy? Oh, Best not to make a big drama of things. Come on, let's go see your boss. não, falar This com is o gonna chefe. hurt, but it's for the best. Mas é melhor assim. Nossa, velho. Guarde maior de Mark. E pra poder suspeitar. Caramba, bicho, você pesa, hein?
Tem que levar ele lá dentro, né? Ah, cozinha. Ah, dá pra andar na casa livremente, que da hora. É que eu tenho que levar ele lá em frente ao prefeito. Ah, o jogo não deixa. Ai, caramba, eu já tinha que ter feito isso, perdendo tempo. Quick, Miss Rather. Bring him around the back. Oh, Jean-Marc, I've missed you. I've missed you. Ah, prefeito. What silly man we have been. Jean-Marc. Agora, nessa missão eu vou ter duas escolhas, galera. Ou eu posso escolher soltar ele, para acusar o prefeito e acabar denunciar esse prefeito corrupto, mandar ele para as autoridades prender ele, ele era assistente do prefeito Saint-Denis, ou matar ele e acabar com as provas, né? Silenciar ele. Vocês entenderam? Here.
Pera aí. Tá passando um som aqui chato do caralho. Ó. My brother, Jean-Marc, my hello. brother, Jean-Marc. We've been so. I promised to change. What a Aproveita aí, silly mais misunderstanding. entendido mais. You see, the problem is principles will destroy us all. Sure. As long as you two Uh, are for friends sure. again. Yes. And you say you've changed, so É, you você brought disse this que like mudou. man of honor, like you said. Of Como homem de course, honra. É claro, of course. we will strive to improve the city's moral backbone by any Fundamento means moral da available to cidade. us. Within reason, yes. Yes. Within Yes, my yes. reason. Because I'm the mayor, Jean-Marc. Porque eu sou o prefeito And Jean-Marc. I will save you Olha lá. from E eu vou yourself. salvar de si Because mesmo. it's Olha lá. better to get something done than nothing at all, like you said. Utterly corrupted, Você Lumion. foi realmente corrompido, You've not Lemieux. changed at Olha all. lá. Você não mudou nada. I've been supplanted in your esteem by wanted murderer. You shame me. Você me envergonha, sir. ó. You Não, shame senhor. me with your vain naivety. Com a sua ingenuidade raivosa. Oh, I long for the Ó, como luxury você to pelo have luxo de ter principles such princípio como as você. you. But I must actually do things. I see now. You're Agora lost eu to entendo. reason. Yeah. And I see now that you're a horrible little wretch and a sinner yourself. Your sin is deluded Seu pecado é a vanity. vaidade iludindo. Now, sir, I am afraid that you must kill him. I will pay Deve you matá-lo. handsomely. Jean-Marc, I will miss you. I Jean-Marc really fosse sentir caralho. Ou mesmo. Kill him. shall. It must be so. Matar ele? Please. You're not really going to kill me, are you? Thought I might. But all I did was love too much. Love? My duty. Yeah, but you're running your I'll mouth. leave you out of it. É, mas você abrindo a He'll boca. betray you just like he's betrayed me. Lumiere's a foul rat, but I'm a man of my word. Let me live, and I'll destroy him, and I'll make sure you're left well alone. Come on, please, come on. You want to shield a sad little man, would you? Mayor's orders is the mayor's orders, see? You should have stayed in line. I might be a brute, but I'm not a paid killer. Get out of here. Don't mention me, boy. I give you my word. Jean-Marc, olha lá, deixa ele fugir. E assim acaba o assunto do prefeito. Agora, galera, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai em Wapiti, fazer uma das missões principais desse jogo. Fica nessa região aqui, ó. Mas eu vou dormir, eu vou acampar. Vamos conhecer o acampamento dos índios. Vamos passar pela região dos pântanos, em Lágrimas.
Você está doente, quando estiver doente. 5 horas de sono tá bom. Carne de porco simples. Yep. Mais um dia. Vamos lá. Vamos explorar essa região de... Yeah. Essa região ainda nós não explorou, por exemplo. Okay then.
supposed to be here. You don't like visitors, huh? I said go. Go! Like I... Yeah. Ah, Yep. que horas são no jogo? 8h10 da manhã. Yep. There we go. Yep. Yeah. Idiot. Essa região ainda acho que nós não exploramos. É isso mesmo. Easy now. Onde que vai? Fort Wallace. Reserva de ambientação YPT. Anja Esmeralda. Easy, easy. Ah, temos uma ponte aqui. Whoa. Essa ponte mais tarde a gente vai explodir ela com o John. Essa ponte depois nós vai explodir ela com o John. Mas só com o tempo. Bom de baixo, os Creed. Yeah. Slow it up.
Hey, move! Easy. Vamos pegar um coelho. É. Okay, fella. Yep. So up now. Yep. Easy there. Yeah. Ha. Go, go. There we go. Será que fica aqui o monge? Easy now. Yep. Yeah. Easy, easy. Opa, o que é isso aqui? Achei um local de ritual.
Peraí. Ai, tá aqui um monte. O que aconteceu? Easy. Easy. Whoa. Yeah. Yeah. Whoa. Jiminy cocksuckers! So, whoa, easy. Peraí. Ele tá aqui, ó. Yeah. What the hell ever? Ah, o monge tá aqui, ó.
Olha ele lá, ó. O monge. Tô falando pra você. É o monge. Vamos lá visitar ele. Por algum motivo maluco, eu sei para cobrar as dívidas dos trolls. Vou me lembrar da visão daquele pobre soldado da esposa, pele vermelha, e até o fim da linha da morte. O velho chantagista vem sendo ameaçado pelo seu próprio assistente, sujeito que nunca gosta. Não posso fazer isso. O John Mark é irritante, mas o prefeito é pior. O prefeito é tudo que tem de ruim naquele governo, a gente. Não é da minha conta. Então ele, eu, eu deixei ele viver. Assim, podem resolver isso entre eles. Acha que pra mim chega de política. Acho que pra mim chega de política. What are you doing? Fancy meeting you up here. Looks peaceful. É um monge, cara. Monge mexicano. Remember to concentrate. Am I bothering you? You alright? You okay there? Boo! É óbvio que o monge não fala nada lá, ó. Yep. Easy now. Whoa! Easy there. Yep. Vamos pro caldeirão da bruxa. Vamos pro caldeirão da bruxa, ver o que tem aqui. Okay then. Slow up now. Se eu beber dessa poção, o que acontece? Nossa!
Desmaia o Arthur. Vamos para o IPT. Rolamos demais aqui. Here. Caldeirão da bruxa sinistro. Nunca vem nessa região aqui, né? Deixa eu ver. É isso mesmo. Ai, ai, vamos lá. Easy. Tem uma lagoa aqui. Oh, ele pescar nessa água.
Reserva IPT tá aqui perto. Aqui é as terras indígenas, né? Vamos dormir até de manhã, né? Vamos visitar o acampamento IPT, que é o principal dessa missão hoje. Come on now, boy. Yeah. Nossa, o acampamento. Ah, já é o começo já. Hey, boy. Easy, easy. Ah, reserva IPT, né? É isso mesmo lá.
Ah, é a placa, né? Aqui, ó. Reserva. Reserva YPT. 7h29 da manhã. Ah, reserva YPT aqui, ó. Ah, o acampamento indígena. Não conheço o acampamento devagar. Ah, eles criam vaga. O que tá escrito aqui? Proporciona couro e carne de primeira, que podem ser usadas criações para cozinhar ou servem de uso de um arco com uma flecha para abate limpo. Vaca fluida, cracker, boa. Howdy. Why have you come? Olha os índios daqui. Hi, folks. Your type is not welcome here. Olha só os índios daqui como são. Gentlemen, Why have you come here? O chefe deles é o... hello. None of us have anything Morning. to say. Too weird for this. Please, leave me be. Legal o acampamento. Right. Anyhow, Hey there, partner. What do you want from this place? Hey, y'all. You do not belong here. We have nothing for you. Olha a cara dos índios, cara. Ah, se fuma, eu também fumo. Vamos fazer uma missão aqui. Mas antes... Hello? Come in. Quem? É o pai do águia voando, né? É o chuva caindo nesse. You don't sound very well. Ah, eu não sei. I think I'm dying. And I hope you find peace. I don't know too much about peace. Não sei muita coisa sobre o pai. Did you have fun with my son, the impetuous prince? I believe you went on a raid with him. I'm sorry. Eu sinto muito. I suppose I lack the grandeur of a conventional king. I don't know too many kings. Não conheço muitos reis. Colonel Ah, Favors, he is already Coronel exacted Favors some measure já of se vingou do ataque, revenge for certo? the raid. Medida, olha lá. 2 women were assaulted by Duas mulheres foram men. atacadas por sobre. Very Ah, about eu all. sinto muito por tudo isso. Coronel Favors. Sometimes the correct path, the bravest path, is the least obvious. É o menos óbvio, também o mais suave. I'm a great disappointment to my son.
Your son Ah, uma grande decepção. Seu filho parece querer governar. Thinks there was Pensa glory que in morte é death. glorioso. Olha lá. Maybe he's right. Pois ele tem For razão. me, I saw death being handed out so freely by the most Dos foolish mais of tolos men. dos homens. I never Ah, could equate it with victory. Glory has come in service. agora serve apenas desculpa. Maybe not, Talvez. I don't know. I've killed a lot of people for a whole lot of dumb reasons. I ain't never seen much glory in it. Oh, your friend, Mr. Vanderlyn, he talks a lot. Johnny, I don't Sr. know Vander. him, but my son is easily led. É muito influenciável. I'm Ah, not sure I get you. o Dutch pode explorar isso, né? Then perhaps we could go for a ride. I'm an old man. My whole life I have tried to bring peace. Sempre procurou um meio de dar paz, né? Then maybe you can take pity on my plight. Please, it won't take long. Isso. Maybe I can help you with Guarda that doendo. cough. Sir! I'm glad I caught you, sir. Captain Monroe. Do you know Captain my friend, Monroe? Mr. Morgan? No, sir. I don't have the pleasure. Não, tive o It's an prazer. honor, sir. How can I help you, Captain? I was just in Saint Denis. I spoke with the mayor. Pouco Santa It's Inês. not good news, I'm Capitão Morou. afraid. May I ride with you for a little? Of course. Of course. Follow me. So where are we going? I want to show you a sight up in the mountains that's long. Pera aí. Esse é o Juvacaíno, né? A place for reflection and healing. What is this news, Captain Monroe? Yes, sir. As I mentioned, I did Yes, speak senor. again with the mayor and the Bureau of Indian Affairs in Saint Denis at length, but regrettably, it appears the oil company has already received approval to move forward with drilling on Aprovação the para reservation's avançar, land. né, Capitão I Morou? supposed as much. So what does that mean for us now? I'm not sure just yet. I didn't get the impression anything would be happening for a few months. I'm very sorry, sir. I did everything I could, I know, Captain. and I assure you I will continue to do as much as I can. Mr. Morgan, O Juvacaíno, ele tá tentando que as coisas por meio da diplomacia, né? Pra que a companhia de petróleo não invada o seu acampamento lá em Piti. would you have time to help me at all? I would rather certain actions were taken by friends outside the tribe. Sure, I can help. That's good news. Thank you. Come meet me on the reservation whenever you can. Any assistance would be much appreciated, Mr. Morgan. Capitão Morou, vou ajudar sim. Passing you. Okay. Hi there, mister. Anyway, gentlemen, I won't take up any more of your time. I'll see you both soon. Sure. Thank you, Captain. Enjoy the ride. We'll continue on this way. I'm going to look for some herbs to give you. É uma erva para prolongar a vida, né? See the wolves over there feasting on that horse? Brutality, beauty are both all around us. Yet so often we're unable to see past our own grievances. This is what I try to teach my son. Yeah. Go on, get out of here. Good. We can talk if you want, Mr. Morgan. But don't feel like you have to. It's a beautiful ride ahead if you need some time to think. Yeah, How much you know about Dutch? a little. Mostly what Charles told me. For years. He was the best man I knew. Ah, Dutch. He's been unraveling for some time now, and I ain't sure there's any going back at this point.
took a long time for me to learn that you could never change a person. We only become more who we really are. Perhaps you see that with him, just as I see it with my son. Dutch has got this crazy. Sorry, hold up a moment. That'll have to wait. Some of the plants I need will be growing down here. Ô, eu quero conversar, seu animal. Pô, escuta aí. This is what I was looking for. English peace. Okay, let's continue on. So back to what I was talking about. Dutch has got this crazy plan that if we create enough noise and chaos, we'll be able to escape and go somewhere far away where no one will find us. I worry a lot of folks gonna get caught in the crossfire, including eagle flies. So what can we do? I ain't quite sure. Just wanted you to know the situation. Thank you, Mr. Morgan. Let me give this some thought. You know, Sabe? I had a Ó, o son Arthur vai once, contar. Eu tive um filho. years ago. Don't talk about him much. What was his name? Isaac. His Isaac. mother, Que grande revelação, o filho do Arthur se chamava Isaac. Eliza, the waitress I met. When she got pregnant, she knew who I was, what my life was. I didn't want to promise nothing I couldn't keep, but I said I'd do right by them. Every few months, I'd stop by there for a few days. He was such a good kid. She was too, I guess. Just a kid, 19. What happened? I got there one day and saw two crosses outside, and I knew right away. Turned out some bastards had come through, robbed them, shot them dead, and offered $10. Hardened me, feeling that kind of pain. Let's keep moving. I want you to see this place. But I know now that you don't get to live a bad life and have good things happen to you. I think you're being hard on yourself. Maybe. All I can do now is try to make some things right. Yeah. Oh. Wait, stop here. I want to pick some ginseng. This will combine well. Ele tá fazendo uma cura, né? O chuva caindo pro Arthur, uma coisa. Pra melhorar a sua estamina, alguma coisa. Wait there. I'll put these in your saddlebag. Mix these together. It tastes awful, but it'll help to keep your strength up.
All right, let's go. It's not much further now. I appreciate the herbs, but I think it's gonna take more than that. I saw a doctor and he says I'm in a pretty bad way. I'm sorry to hear that. This situation we're in, me, Dutch, and the others, I don't know how long I got, but some of them, they still got a chance to have a life. I just think that if I could give them that, then Ah, dá uma chance de maybe vida this a ain't eles, all né? for nothing. I think there's much you can still do, Mr. Morgan. O Dutch contou o plano, tudo o plano secreto que o Dutch pretende fazer com a águia voando, com chuva caindo. Whoa. Olha lá, a chuva caindo mesmo. Oh. It's just up ahead. What's happened? No, O que houve? Ah, it can't be. destruíram um acampamento, eu já passei por aqui antes. They destroyed it. Now I need to find the Chanupa. Já Who não would do this? Someone who wanted to enrage you. Help me look around, please. The Chanupa is gone. Of course. What is it? A ceremonial pipe. There must be some clues to what happened here. I cannot believe this. Whiskey. Bastards are having a party up here. I see no end to any of this. An empty bottle of whiskey. Oh, that they couldn't have gone too far. Still no sign of the Chanupa. There's some logs here they must have used as kindling. Look there. Smoke. Ali fumaça. There's someone down there.
Do you have any binoculars? Oh, there they are. These brave men. Estão acampados ali perto, Some né? of Colonel Favor's men. They Coronel must have been the Fairfax. ones who did this. You surprised this happened? Not at all. But I hope we were past this. You got land they want. Land with oil. Terras com petróleo, Coronel Fairfax. They moved us here. They've taken everything we had. I signed 3 treaties myself, and they've broken each one. Now they've taken the last hope. Então esse é um melhor de ir pra guerra. Now my people are going to want a war. A war they can't win. Not if I get it back. Get it back? Yeah, I'm gonna go in, get your chin up, and no one will be any the wiser. Would you do that? Well, you can't go, they know why you come. I, don't have any money. I don't need your money. Please see if they have our sacred items. But try not to hurt anyone. I'll try to ensure that they never even know I'm there, but actions don't always go the way you plan. Yep. Eu vou com outra roupa, né, irmão? Saber o que usa gente. Easy now. Favors never made it. Yeah, I'm sure. Engines. Just seems so silly, though. I know. Who wants to fight them? Who cares? My uncle married an Indian anyway. She seemed myself. An Indian. Sure looked like one. Come up to the Canadian borders, please. Canada? They got Indians in Canada. Tons of them. And French folk, too. No. Is France near Canada, then? No. France is near France. Oh, it's in France. Indians is from here. Where are you from? Me? I'm Polish. From Milwaukee. What's that? Feller! Over here! Stop it! You're done!
Ah, acabar com esse tipo de assado. Aqui é o acordo de paz, ó. É só assim que eles entendem o recado. Que negócio de paz o quê? Os caras tá quebrando catado aqui. Você acha que eu vou ser bonzinho? É assim que eles entendem. Explode a cabeça. Acordo de paz aqui, ó. Explode a cabeça. Acordo de paz aqui, ó. Acordo de paz deles. Pronto, é assim que resolve as coisas. What? Yep. There we go. Here. Já o último recado. Pronto, já resolvi.
Não sabia nem o que você atingiu. Os homens do Veracruz. Yeah. Please tell me you found it. Here. I got your Toma, things. eu I think. peguei as suas coisas, eu Yes. acho. Thank you. Yes. I'm very sorry Obrigado. about this. Even sacred things are Que only as coisas sagradas. people. Uhum. The heart matter more. Was Mhm. anyone hurt? Yes. It's a bad business. I should not have let you do this for me. But perhaps it will stop a bigger massacre. With this, maybe I can calm my people. Maybe Calmar meu povo com essas coisas, talvez. Olha lá. I hope so. Assim espero. Obrigado. take those herbs I gave you, please. And most of all, E I hope you principalmente, can find peace within yourself. você consegue achar paz dentro de você. Adeus, chuva e não até a próxima. Próximo possível encontro. He's a man who, not so long ago, I would have found weak and pathetic. Now I see as wise and thoughtful and sensible. I would love to help him, or at least stop Dutch pushing his son Pelo to do menos não deixar o something Dutch forçar o stupid. filho dele. Okay. Vamos ver se a gente pega algum peixe aqui. Remember me? O negócio é o seguinte. Eu sei que tem uma missão aqui, mas eu vou voltar. Voltar pro meu acampamento. Foi legal conhecer o IPT aqui. Ah, depois tem uma missão Capitão Morrow. Easy. É, galera, hoje tá bom por hoje esse episódio. Stop right there, friend. Woo! I got you a
Uma emboscada, né, seus desgraçados, quiserem. Easy. Whoa. E mais algum desgraçado vai morrer. Easy. Yeah. Yeah. Easy, easy. Vou até levar um circo pro acampamento. Okay then. Yeah. Easy. Que isso? O que eu achei aqui? Olha só! Sem querer eu achei um local inusitado aqui. Hã? Quem eram esses sujeitos? Machadinha Viking. Cara, que bizarro, quantos esqueletos. Eu achei na sorte aqui.
Vamos levar essa comida pro acampamento. Um homem-lobo disfarçado. É aqui perto do acampamento nosso. Depois, no próximo episódio, eu vou investigar esse maluco. Hey, friend. This is total madness. I know it is, but I can't stop. No, I can't. I can't. Você tá por aqui nessas redondezas, maluco? I'm feeling very abandoned. You know, very ignored. See, I asked for a message, and he gave me the whole world, but no signal I can understand. All these people, and none of them quite right. Vai se cuidar, maluco. That's very frustrating. The whole world. Wasn't that enough? No! It wasn't enough. It wasn't enough at all. That's a problem. Monta no cavalo! I'm so greedy. I'm awful. Keep your eyes peeled, Marshal. Hi, Reverend. Good to see you, Mary Beth. Mr. Martin. Mr. Pearson. Good job, Arthur. Só tô trazendo o senhor pra vocês morrer de fome. Thank you, Arthur. Hello, Mr. Morgan. Hi, Reverend. Arthur. Tilly. Hell of a time, Arthur. Hi, Uncle. Dormi um pouco. You making it through all this? Ai, ai.
Quem eram esses sujeitos na gruta dos fatores? O IPT. Ao falar com o chefe sobre a situação, ajudei ele a recuperar algumas coisas preciosas que estavam com o sheriff. Ele me deu remédio que me ajudou um pouco. Ele é um homem que não muito tempo atrás eu teria trancado ele fraco patético, mas hoje considero sábio, atencioso e sensível. Melhor ajudar ele ou pelo menos fazer com que o Dutch parasse de pressionar o filho do chefe e fazer uma estupidez enorme. Galera, o negócio é o seguinte. Vou salvar o modo. A próxima parte, a gente vai explorar, ajudar a Penelope, Braithwaite, eu acho, coisa. Na próxima parte tem essa missão aqui para ajudar o casal, né, Braithwaite, a terminar essa novela também. E eu acho que eu vou explorar Ramparino. Ou eu vou fazer essa missão do coisa, né, do como eu risco dar fim no cabo nele, né. Vocês entenderam? Então é isso aí, galera. Peço mais uma vez vocês deixarem o like, não vai custar nada, participando da comunidade Discord. E a gente se vê então na próxima parte de Red Dead Redemption 2, beleza? Valeu, um forte abraço.